اف چاغو همو چاغوا بخیر تماشاکرین هجایا کرد ساعت نیوزه از وزان بابانم لگل وما خلکک دنج برنامه ریا کردستان پیشکش ودکم هر وکم زانن ریا کردستان ابدمکی زیده بتایبتی لسر پروسه آشتی و جواکا دموکراتیک یا لترکی و باکور کردستان دسکنه روجوین هری سرکجی تابعتی لباکور کردستان ترکیه مثلا پرسا کرد و پروسه آشتی و پروسه چهار سریه و جادنا چند روزین بوری دا جحفتا بوری حیا ایرو چون کو قومی روزین گرین کبون چونا جارا یکی دا دیروکا ترکیه دا شان دک رسمی کو جالی پارلمانتو ترکیه و کمیسیونا هفگرتنا توی براتی و دموکراسی هاتبو آوا کرن جبو جارا یکی سی اندامین وان تبینا چونا جه پیجی و اتفاقا یعنی اوله ليش بو جاري اكيد ديرو كده كوميسيونك هندام الوان شون لقال برز عبد الله الجلان جبيان ابا خالك وك خالك ورشرخاني وديرو كيتي تنرخاندن براستي جبركو هركز بيجي سر مذاكره اصلي يا سركه عبد الله الجلان وإمراليا أو دبي بيرا مجول ببن بشارة سريا برسا كرد جبركو أو مخاطبة جبركو أو بينجي صالن تكوشين دكان شر دكان خبات دكان جبو دوزا روايا قال كل باكل كردستان وتركيا بابا تاري سركة أبو وكيدن روجا دروج بري بيستحفتي مجداري بارتيا كاركرين كردستان كو بكونغرا خويا 12 همين جي خو فسخ كرد تلو حب صاليا خو تيجي كرد هكاكي في دامزراندنه وك ججنا بالخدانا نتويين الخاند وقالك شاهيجي اللي قالك دبرن جدا هاتن لدار خستن وكدن ايروجي يعني شباب بوري داخوانيين تايبت يا بس هوزات كو هفدميدا اندام كوما اشتي وجباكا ديمقراطيك وهفسروكا كونسير ببرع كوما جباكا كردستان كجكيه واخافني جرين كرين يك جوانجي ابوكو او ياسای عفو ناخوازن جبركو او تشتيك شاش نكرنا او كسين ام بيجن سوچدار نينن او تنه برواني و پاراستنا آقا خوا او مافين خوا کرنا تنه خوازن تركي ياساين ديمقراطيك آوا بكش بركو او گريلاين كو چك خوش شوتاندنا او كادروين پككيا كو چك خوش شوتاندنا بكاربن بچن تركيا و لور سياستك ديمقراطيك بمشينن و وك تي بحث كرن انتجراسيونا بوزيتيف جي بشيكا سركش بيك كردان بكاربن د سردما دوامين كومارا تركيا دا باوايكا بوزيتيف و ديمقراطيك انتجرابن و ما في خوا يروام سو غربك ابا بابتين هري جرين بون باوايكا كردكو من جورا بحث كر نهال سر في بابتي ما دو مهوان هيا يك اسطنبول برز ارجان داخ روجنامه وانا دهمان دمدا برز احسان قاچاجي لإزميري باويك الراستو خوك اوجي بخوجي روجنامه وانا وان جارانا دشوبيني باويك الراستو خو اللي قال ميمد دسبيكي بتشنجم ككي احسان ككي احسان سلاوش بوتا سباس بو في دماكوتاج بو ما وقتان دم باش براسي دنگي وانا مدا از دنگي وانا هنا بيزم ازوي بيجم بله يعني وكيجان برسي كير تشبرس كوت من هم جهدار كرنا ما دنگي وانا متكرن كاكي احسان نها دنگ تيجلو اخم زيد با كاكي احسان دنگي من تينها فركيم تي دنگي وببورن دبيجي دنگكيم تيجر هفالن ما هفكارين ما برسكريك شعر سر بكن بله هنا كي زيد بكن پر باشت با نها دنگ شواي كاكي احسان انا هنا كي زيد برحبه كي زيد بپر باش بس دنگ تمام ام درجه برنامه دام زيدتر بكن كاكي احسان خوازن به دست پی بكم كوميسيوني كات اواكرين اندام نوان چون لي دناف دا جهپ نچو يعني تخوازمش پرسا جهپ دست پی بكم جهپ و يني يول نچون گلك برتك آليان نشان دانجي ين پشگيري كرجي هبون يعني پشگيريا في كيكو جهپ نچو دفي اوجلان وق مخاطب نيتا قرتن پرسا كرتني ده پككي و ده عبد الله اوجلان دا نايتا يعني نكارن دفي چارچوي دا بنرخين پرسا كرج في مازنترا قاشو يعني او صاد بيجن في كي هون چاود نرخين هون چاود بينن براستي بروسيا كو بريزو جالان كو داس بيكريا بروسيا كان نويا للسيرفيس حست كبرسكريكا كورت يا برسكريكا كورت هم لنوا تركيا دا وكيدنجي
لناوا روشلاتا ناوین دا لمجلس یعنی به کسایته که به سر سیاست براستی اوه زلال بکه جبوی ویجی گوت بانگوازی کر برز و جلان گو برا پارتی کو مجلس دا آنها یک رایداریان گیشتی یعنی یک نوا مجلس دا سیاست بکن گو برا همو براستی امتکارن لسر و پرسکریکا کرد چاره سر بکن امتکارن با آخوون نقاشه کی بکن لسر و پرسکریکی وی چاوره چاره سر کرن جبوی ویجی حست کر دوی کنه هوی آواکرنا ترکیه CHP حروجی her tim her demci de beje de em براستی آواکرنا ترکیه لسر ملی ما هاتیه چیکرن ام پارتیا هری بنگهینه پارتیا کمن جبوی جی برزو جلان حست کر CHP جی هره اوی پرسکری که به CHP راجی یعنی به CHP را نقاش بکه CHP تبی پیشی ناو CHP دا توزانی هنه کمالیست توش هنه براستی اف کمالیست توش سری دا حیا روژا ایرو اف پروسسا هنی اف پروسیا کو هاتیه ها دست پی کریه یا آشیتی کو دست پی کریه لناوا CHP دا نقاش بونه که مزن هه لهمبری وی پروسه کسایتی که یا دا کومک پر مزن هه کسایتی مزن جی هنه یه بری ناو CHP دا جیه دگرتن اوان همبری دارتین پشتی özgür özel که bu سروک CHP هنکی گوازی CHP بگوهرم براستی باورمندی خاطر چیکرن دوزانی او هلبجارتنا شاردریا داجی CHP و ناو CHP و دم پارتی دا اتفاق چیبو براستی هنکی نزی هبون لسر و CHP کنه هوی پرسکریکا کرد özgür özel گوامی چاره سر بکن ام نیزی پرسکریکا کرد بن ام پرسکریکی دا گو من نوت دودیا دا جی من راپورت اک آماده کریه جبوی پرسکریک چاره سر به حیا روژا ایرو ام حست کن پرسکریکی چاره سر بکن باورمندیک دابون لی تاوی کمیسیونا مجلسی بون براستی تاوی کمیسیونا مجلسی بون لی برز اجالانگو از حست کم شانده که مجلسی او کسایت پارتی هم مجلسی گو براورن امین نقاش بکن لی CHP ورادا گاف پشت آوید براستی از باورد کن CHP دساوک سیاست خویا بره یعنی حیا روژا ایرو چا پرسکریکا کرد جبوی پرسکریکا کرد هنکی دور کتیه دسا عینی هاته و مرحله دا اوا جبوی CHP تشتکی چاو ام بیجن CHP نویره گاوی براستی جبوی آشتی جبوی تشتی پرسکریکا چاره سر بکه اوی هزی خو نابینه مثلا özgür özel گاو آویتن مرو دگوت باورمندی که دیده مرفادا لیپاشی که او گاوی وی آخ وی داوی که او نچونه گراوا ایمرا لیدا کنه او هم ناچنه işte cem öcalan em naçın hemberi cem öcalan nabinin em hıstikin bira meclise da tişteki proseye kedini çebikin öcalan merhaba ve em evat براستی سیاست تا CHP کم نیا بریه یعنی CHP گاوه کی پیش داویجه دو گاوه پیش داویجه گاوه سیا جبوی پرسکریکا کرد کتی پیشیا واندا دسا باش دا گاوه داویجه اوا ذهنیت تا و سیاست تا CHP نرینا پرسکریکا کرد براستی جبوی CHP یعنی وینکه باش نیه ام تکار نوی بیشن اف جبوی CHP وینکه باش نیه او کرد هنکی نزی هف بون براستی نوا کرداجی سیاست CHP نو براستی CHP هنکی هاتیه گوهارتن دگوتن باور مندی که کرده هنکی پی هاته بو لی ایرو شوندا دسا کرد دینا خودان CHP دسا شونا خود سکینه براستی او گاوی که جبوی پرسکریه کرد پاش داوید او کمالیستی توش یعنی رژیم ذهنیتان مجیوانی توش لهمبری سیاست کرده او دسا آنها پیش کد براستی جبوی CHP وندا کرنه که مزنه بله باشه بنيرينا تا انها بشخو بحثا ونداكنيك مظنيا CHP كر برز عبد الله وجلان جيبو خو وك جولستان كليس كوتش يجيد شانده دا جي دغري دبيجا برز عبد الله وجلان بيجي خوسكات CHP جي بهاتا او جي تبلي بوا لي بنيرينا تا
دوو پرسێ لەبەر گەلو بەشدار نەبوونا جاپێ دێمەترسیەکە مەزن لەسەر پێواژۆی ئاوا بکە یانژی دێ پشتی وێنا هەوڵ بدەن جەهپێژی تەب لەوێ پرۆسەیە بکەن از نا براستی تاثیرک پر مزن چنابه نچوبونا CHP چما اوا پروسویا آنها اوا یا دولت بخویه یعنی نه یا پارتیه نه یا iktidارانه اوا یا دولت اوا پروسه یا دولت بخویه اجالان حس کر اره CHP جی کو تبی وی پروسه و تبی وی شانده ببه براستی پرسکریک تکارو بو جبوی چه جبوی یعنی بهز نقاش بکه اجالان دبی CHP جی هزه کوی هی براستی کسی گلکی کس دنگی خود دادی یعنی مزنتای کوی ده لی حیا روجا ای روجی او CHP کو خواهی اوی درتی دبی از دبی او مافی منه یعنی کومار حیا روجا ایرو ما آوا کریه ما آنیه که CHP وساده بیجه اجالان جی دبی او میسیونک لسر وانجی هیا ام پرسکریکا کرد ام حستکن 100 ساله چه حاطبه جی دا جی براستی او وانجی تیدا هیا دبی کداوان خراب جی یا باشی تیدا هیا دبی از حستکن بوان را جی اوی پروسهی نقاش بکم لی ایرو شوندا CHP نچه جی هر جی از باور نکم یعنی تاثیره که باندوره که نباشبون لسر وی پروسهی چی به از باور نکم تشتی که وسا چی نابه او پروسه اوی دست بکریه دولت بخود دولت کور بخود دست بکریه چون دری گراوا ایمرالی دری برز اجالان لیدان گو ام حس دکن وی پروسه یا وی پرسکریکی چاره سر بکن روشلاتان آوین تیگو هارتن وک ترکیه ایروشوندا سیاستا کردا گله وره ناس کرن ایروشوندا نه ناس کرن تشتکی دنه وره چه کرن یعنی ایروشوندا اگر Türkiye yani Türka evi gotun go em evi perskerika Kürt eğer ko em nas neke em nikaridi gav babejin ne roşelata navinda em tikarin gav babejin ne jî nav bi xwe tikarin gav bêjin îdî perskerika Kürt mezûm biye bi rastî êdî çareserbûnê dixwaze Öcalan jî got çunku deriye Öcalandan Öcalan got tamam başe ez his dikim meclisê da bira komeke mezin gotinê mezin çêbin wekhevî çêbin em nava hev da pirsgirêkê çareser bikin niqaş bikin CHP disa ku gav avît tesîreke çixa ser vê ew ê hebe ser vê proseyê hebe ez tesîreke pir mezin e yani gav av başavîtina tesîreke pir mezin çêbe ez bawer nakim çê nabe lê CHP bi xwe jî wê navê xebatê be navê proseyê be bi rastî tenê gotin agahdar kirin ya da agahî dan got em tenê naçine îmralê da wekî dinê ji golê em ê tevê vê xebatê bibin ji bo proseya aşîtiyê em ê tev bibin çi destê me were em ê vê bikin ev gotin lê wendaya herî mezin neçûne girava avayê got kenê em naçin henekî wira tirsiyan ji ew kesayetê kemalîst ewnê berê ew kesayetê henekî dinê tirsiyan bi rastî yani ulusalcı em dibêjin bi Türkî nijarperestê ew ne kemalîst ew ji bo tirsbûna wî neçûn ez bawer dikim îro şûnda jî CHP tevê vê proseyê bibe eger prose pêş da bikeve CHP jî kedekî tev bike lê CHP ku başta jî gav bavêje ez bawer nakim yani tiştekî wendakirin li ser vê proseyê nayê çêkirin baş kekî ihsan spas ez ê vegerim gel te niha ez ê biçim Stenbolê kekî Ercan Dağ li gel min e ew jî her rojnamevan e meselên siyasiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi salan dişopînê kekî Ercan silav ji bo te dema te baş spas ji bo wê derfetê te dame eger dengê min werê te bi başî dixwazim pirsa xwe bi vê dest pê bikim komîsyonê bu cara yekê di dîroka Komarê de em bêjin yanî di têkoşîna pêncî saliya Partiya Karkerên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dewlet Abdullah Öcalanê wek muxatebê dît û çû cem ev vekêliyeke dîrokî bû ji vir û şûn yanî ev tê çi watê û ji vir û şûn de em dibê li benda çi tiştê bibin ya di mesele
هذه حتى ما مراوي وقت حالين جنج هبو بازي تشاركويا بله حتى زاين لبن باش كاكي ارجان مخابن دیماناتا گەلێکی خراپە هێویدارم هەفکاری ما چارەسەر بکەن زبارم پرسکرێکێک ئینتەرنێت هەیە هەفکاری مە دێ چارەسەر بکەن ئەم جارێک دی ڤەگەرن گەلوە باشە کەکی ئێسان مە بەحسا باندۆر نەبووینە جەهە پێکرد یانیش بەرکوما گوت دەوڵەتا کوور وە بەحس کرد دەوڵەتا کوور وێ پرۆسەیە بڕێبێت بە لێبنێرینەوە جارێک دن دێ کووردا دەنگی خۆ بدەن جەهە پێ ئان دەنگی خۆ بدەن AK Parti yani ew kesimên ku dengê xwe CHP dê dengê wan biçe ji AKP re? Na, bi rastî îro şunda Kurd êdî rêya sêyemîn diçin. Em dikarin ew bêjin. Yani ev proseye çareser bibe jî, çareser nebe jî de îro şunda CHP deng bide jî yani alîkarî bide jî an nede jî bi rastî Kurd îro şunda ne dengê xwe ne didine AKP'da ne en jî dine CHP'da. Kurd îro şunda erê dibe ev pirsgirêka gele were çareser kirin. Evê dibêjin. Navê da CHP bibe duê tiştekî baş bike wê alîkariya wê prosesê bike ev prosese were cîda bi rastî wenê bigîje armanca xwe da. Ya dinê jî AKP yani Partiya AK Parti mecbur e evê prose evê pirsgirêkê çareser bike îro şunda. Yani me jî gotiye ev proje yani prosesa îro şunda êdî ya ew ye. îro şunda ya devleta kur e bi rastî êdî devleta kur ne dikare rojhilata navî yani hûn dizanin nav Sûriyê da tiştê nû têne guhartin hêzeke Kurda bi rastî heye êdî xayê sazwaniye Kurd îro şunda êdî siyasetê dikin dîplomasiyê dikin bi ew jî bi artêşekî jî êdî hêzê xwe Kurd êdî xwe diparêzin. Îro şunda yani AKP jî mecbûr e, CHP jî mecbûr e. Hûn dizanin MHP yani anha ev prosesiya serkeşî dike MHP tu zanî pêşî vê gotin ku Birêz Devlet Bahçeli ne gotibu digotin partiye digotin eweke taximeke tîmeke Kurda futbolê heye Ahmet Spor digo Ahmet Spor tişte tune navê Ahmet Sporê gele nebe digotin. Yani ew agahiyê xwe ku nedabûn ew mehekî pêşiya wî ev digotin. Yani ev çi merfa dide nîşandine îro şunda ev hatiye berderî sekiniye pirsgirêka Kurd berderî sekiniye gere were çareser kirin neyê çareser kirin bi rastî kes nikare ne rojhilata navîn da îro şunda gavekî bavêje ne jî Türkiye nav siyaseta xwe yani siyaseta xwe navberî da êdî nikare gavekî bavêje ji bo hemû mecbûrî mane lê Kurd îro şunda Kurd bi hêzekin bi rastî baweriyeke wan e pir mezin jî çêbû hingî ev hinekî tirs li ser wan rabû êdî bi hinekî ev prosesa dest pê kir yani vekirinê çêbûye di nav Kurdan da jî Grava İmraliyê Birêz Öcalan agahî dan beyam dan bi rastî Birêz Öcalan got ez hez dikim yani pirsgirêka Kurd nav ew wan dewletê ya nav welatê dagirker bi pirsgirêkê çareser bikin piştî ji rojhilata navîn gele çareser be pirsgirêka we yani wê bi Kurdara hukukekî wê bi Kurdara serkêjan mafî wê bijîn eva tiştekî muhîm bû Birêz Öcalan ev got erê got Türkiye mesela bi Kurdara çawa bijîn Suriye bi Kurdara çawa bijîn mesela İran keza yani ev pirsgirêk go ya yekemîn ya Kurd ev gere çareser be ya duyemî jî ya rojhilata navî ne go li piştî wî li ser van gotina anha Kurd henekî bawermendiyan pir zêde bi xwe re çêbiye ez ji bo wî dibêjim Kurd îro şunda ne dengê xwe didine AK Partiye ne dengê xwe didine CHP wê ser rêza xwe biçin yani rêya sêyemîn îro şunda ji rêya sêyemîn Kurdê ser rêya sêyemîn bi rêz bikin bi rastî dema ku li vira ewekî çêbû hilbijartina şarederiya wan çêbû Birêz Öcalan wê demê jî agahî dabû
گو برا کرد دنگ خو نه کسی که دا برا کرد دنگ خو بنه خدا ریا خو سیامین بحبین گول سر و ریا سیامین بمشن اف گوت لی هنک تشتی جدا در کتن براستی هنک تشتی جدا چیبون کردا و دمی دنگ خو هنکی دا CHP آنها او کرد هموجی مرسر تورا سوسیال مدیای دبینه براستی نقاشا دبینه کرد همو پشمانن بله. ما چما دنگ خدا CHP نه دنگ خو نه AKP جی AKP وی 20 سالی دا براستی نویجم وی 20 سالی وی 10-15 سالی دا کردارا جی تشتکی باش نکر یعنی ظلمه که پرزیده لسر کرده هاته کرن اف کی کر AKP کر یعنی AK Parti'ye bakır ev naha iktidar bu. بله باشه که احسان نها دفر دا تشتکی هی براستی yani از دخوازم لفر دا پرسیکی بکم yani برکو projeksiyonek buracı بله görtüne kırdı beşin iro şunda em riyas emin em dengi em nadne tükeski le em hıstkim perskereka me mafi meci vere çareser kirin. بله باشه ده هالبجارتين سالا 2013 ما ديت كو كردان بندا باراج صدي 13 زيت جي درباز Dengi ve pırdısa şu mamoste. بله كاكي احسان نا دنگي من تي قالو Kerem kin? دنگي من تي نها كاكي احسان اگر دنگي من دغري دنگي من دغري از خواز دینا بجم نها كردان دسردما HDP دا صدي 13 بنداف درباز كرن بندا صدي 13 درباز كرن وبحثا رئاسي امين كرن رئاسي امين بالصلايا الروجفا برز عبد الله وجلان دا وهذا بيجي لسر في بنجهي هاتا آوا كرن لانها بنيرينا و بارتي كردان يكون عم بيشنكتيت كابتابتي بحثا دم بارتي بكم جبو فيكي آماده يكو رجيا دنگ درين خوا جبلي مسألة بروسيا چاره سري خبات النافخويا دم بارتي او قاسي اجي هزین نافخویا دم پارتی او قاسی زیده هی کو بکار به رجا دنگدرین کرد جسدی سیازده بگینه جسدی 17 یعنی او قاسی کرد ما لباکوری کردستان و ترکیه هنه یعنی هون و هزه و شیانه دبینن ده پیش روجا پارتیین کردی لباکوری کردستان ده ماموستا من دنگی و کرد فهم کر لی از اهم فهم کر براستی و پس دم پارتی کر پشتی خبات دم پارتی پشتی ویجی دنگی و حیا سدی 17-18 هر آن نچز باورد که موسا آنها کردا براستی پشتی وی پروسده یا اف پروسیا هنه که دست پیکریه دم پارتی جی آنها ناو سیاسته که نودانه براستی ناو خباته که نودانه امتکارن نوی بیجن کنوی دبین امی ایروشوندا امی خباته که نو دست پی بکن جبوی وی جی دم پارتی جیوینا پر جیوینه مزن چیتی که او دچه گوندا دا دچه تاخا دا دچه نافچه دا پشتی جی و ناوا خدا اندامتی خدا جی از باورد که موی گوهارتنه کدنی واره چه کرن بریز و جالان جی رخنی پر سر دم پارتیه بو ببورن لسر دم پارتیه بو دگو دم پارتی باش نخبته گله دم پارتی خباته که نو دست پی بکه لسر وی دم پارتی آنها دست خباته که نو کریه از باورد کم دم پارتی خباته که نو که دست پی بکه بهزکی یعنی بهزکی باش به اندامتیه که بهز که دری هوله دا یکشی ناف گل دا که خباته که باش بکه یا دویمین جی اف پر گرینگه براستی توزان شاره داری دست دم پارتی دا بون پشتی ویجی اف شاره داری قایم دهات نسر دا دم پارتی نکار خباته که بکرا گل دنگ خود دا دم پارتی دا پشتوی قیوم دهات نت کارون کاره کی گل خدمت کی گل را بکن نت کارون نکارون براستی جبوی نکرن لی آنها هدی او جهنه کی چاره سرد به یعنی مثلا پسکریکا قیوم اجی چاره سرد به اگر کو پسکریکا قیوم اجی چاره سرد به یعنی دم پارتی شاره دری خوشی بر ریورپرتیا خو ریورپرتیا خو به پشتویجی خباته که به حزب که تو زانی بانگوازی بریز و جلان هبو دگو برا کسایت اروپا جی ایدی ورم برا خبات بکن هدی او خباتا جی دست پیت که باندوره که مزن بو چند سالا لسر دم پارتی سیاست دم پارتی که جان پیشتا در دکت حفظه دا دهات گرتن دو سروت کرن لی ایروشون دا اگر که دم پارتی براستی بهنه کی زلالی پیشوی وره وکرین خباته که باش بکه یکی سیاسته که نو
آنها جی ناو کردستان باکورو لمتروپول یعنی متروپول ترکیه استانبول و آنها جی آنها روژه سازی که دو سازی تی آوا کرن هدی پیشیان ود به از باور کم لسر و خباته لسر و کاری به هزه که بردوام بکن و دنگی وانه سدی در 15 در 16 بلکی وقت در 17 18 جی او هز هیا براستی هنه کس دترسیان براستی دنگ خود ندیدانه اری کرد بون دلی وانده او هبو حست کرن بدان لی او yani karevane abori hebu karevane tene tişte bu hızne ya da ne ver bun de tersiyan denge xuna da iro şunda ko peşiya ve siyasete ke siyaseta dem partiji ko aha behez hera a baş hera prose ko baş hera peş de hera brasti dem parti hezi xo hezi de beke siyasete ke nuti bari dem parti ve deme girane brasti anji evji heye belki peşeroje da Kürt partiye ke nu java bikin yani partiye ke nu ava bikin liser ve parti siyasete ke nu ava bikin esa peşteharin ev gotunana jene leo ne kifşe yani ne zelale brasti leden partici ana xabat xo behez berdavam tike kat nasekin azevi zanım لی اف باندورا دولت چند روز لسر چند سال لسر پر زیده بو او هنکی او باندورا ورش کناستن هنکی که گل ها هنکی برحت ببه هنکی به او ریلکس ببه براستی اگر که اف بردوام بکه دم پارتی و هم دنگی خو پر زیده بکه همجی به سیاست که به هیچی براستی و ناو سیاست ترکیه کردستان ادامه بله که احسان ما مست براستی از دنگ و نابیزم حوال تکارن براستی کنترل از دنگ و قلالق نلقلته یا جبروی دنگ ما هنکی خراب تیتا نظام نها دنگ باشه گلو باش تبلی هنکی ها تیز چه دبه دچه دسا اما نها باشه تمام اگر جیک تفهم نکش مرا بجازه دوباره بکم جبرکو هون بسالانه دشوپینن هون دناف ترکیه داجی دجین هون جواکا ترکیه و کردان جی دبینن براستی قالوا بحثا دولتي هناك بحثا جواكا تركيا يعني او فراسد او ذهنيه اماديش بو جوهارتني اماديش بو جيانكا ديمقراسي وبهفرا جياني لتركيا وكوريا كردستاني يعني بحثا هف بشي وبراتيا قلان بحثا براتيا كرد وتركان تيكرن بتايبتي از بحثا اليه دولتي تكم جبو في کی آماده نه جبرکو ایرو چارمین ما مستعدنگی و نابیزم ببرن از دنگی و نابیزم قد دنگی و نایمدا ما مستعد دنگتی نون تکارن کرم کن که احسان دنگتی از پرسا خود دوباره نه باشه بله کرم کن تمام از پرسا خود دوباره کم جبرکو هم بیجن از من نماوکم بله تمام جبرکو هم بسالانه لترکیه دشین و سیاست شوپین گلو جواکا ترکیه يعني جبركو قالك بحثا براتيا قلان وبراتيا تركو كردان كان رايدار تركيا جي حكومتي اكبت بيجي اخا اناطوليا اخا كردو عرب وتركانا بهفرا جيانا قالوا وك ذهنيات وك فراست جويه كيرا امادنا يا براستي از روزنامه بان یکی روشلات ناوی دخوتم عربا جی پرناستکم کردا جی پرناستکم ترکا جی پرناستکم اری اف تشتکی وهاتی گوتن از باورتکم ترک بوی پروسی دا آماده نینن جی چه مرو لسر تورا مدیای و جبوی کردا که تشتک تی گوتن و همبرتیا و نجار پرستی گوتن پیوی وانا براستی مرو اوی دبینه مرو که دبینه ترک جبوی کرد عرب و روشلاتا ناوین و آناتولیه دا به هفرا بیجین براستی اسا که براتیک به هف کردا قبول بکن لسر مافی کرداجی بیجین تشتکی ارینی بیجین براستی آنها نرینه که وانا وسا تنه نرینه که چاوا هیا آنها که سیاست ترکیه سیاست که نجار پرست وی هم گله به کردا را ببینه برا هف داده بیجین وکی دن AK Parti وک بره خواسته کوی مزن تنه یعنی لسر و پروسه هنا و پروسه دا انده به
هزنینه اف باندورکی لسر کو کسی کو دنگی خود ده اک پارتی اف باندورکی لسر وان هیا جبوی براتی یعنی به خواسته کی ناو براتی دا ناو پروسه دا نینم براستی از باور ناکم بلکی لیدم لازمه براستی اگر کو سیاست لترکیه توزانی اگر کو سیاست لسر و باورمندی که لسر و پروسه چه بکه جبوی پیش روژه دا جبوی سالان جبوی نه به پروسه که کرد پروسه که داره جبوی براتی جبوی جمع هف بجین یعنی اگر که لسر و باورمندی که بده گل داجی گوتنه که زمانه که براستی نو گله وره آوا کرن آنها هم زمان مدیا ترکیه دهرنن براستی لهمبری کرده هی زمانه که دجمنتی هیا یعنی زمانه که عاجز مرفع عاجز که هیا مثلا بحثا کرده تکن ببورن هی یعنی هی کرده وک موتانی تروریست بینن هی وک کرده نظام وک موتانی چه بینن هی زمانی چاپمنیا Türkiye medya Türkiye ne hatiye guarandın eva tesire ki leser bingehi leser gel teke berasti zamanı gel hani ki hatiye guarandın mesela partiya nijar perest ya Türkiye ya her mezin erid ve emi biray hebben emi iroşunda be vek birati bijinde bejin berasti habeki eri denk hatiye kurtkirin le denk براستی به باورمندی به قبول کردن یعنی به مافی کردان ناس کردن نینه از باور تکم هنه کی دنگ هاتیه قط کردن لهمبری کردا یعنی نافبرا gelda اواجی سر siyaset بیگ امی براتی لی مدیا ترکیه یا دا مدیا توره یا دا سوسیال مدیا هم بیویجن لی ورده هی زمانه کی توش زمانه کی نخاش زمانه کی براستی عاجز کردن لهمبری ترکا هیا ایرو شوندا چی به از باور کم اگر که ترک جهه به پروسه سدی سن امین نینن یعنی سدی سد باور بونه و نه هاتیه چکرن کرجی وسانن براستی پیش روزه دا از باور کم پیش روزه دا که پروسه پیش بکبه هنه خالی مادهی anayasa yani eğer ki vere guhartın hani tiştidini mesela gırtiyi kurda berdin vekidin PKK edi çeki hamu dayine az bavartkim ve hedi bavarmendi her aliya da jivare çekirin az bavartkim avaji edi müjüye rahi dili kesada hani ki aha vere guhartın az usa bavartkim li bareki girane yani bareki set salaya bareki set salaya vi set bari vi set sali nava çan roja da nava seçar mehada nay guhartın yani hemberti bu navana przede biye kurdajı çebiye türkajı çebiye ya arabajı çebiye az bavartkim peşa roje da gav be gav proso hani ki peş bikeve پروسه هنه کی پیش بکوه هنه کی بگیجه آرمانجا خدا از وقت کم نوا گل دا نوا گل آناتولیه داشی او براتی و جمع هف دیجیبونجی و زیده ببه باش که احسان نهام ورن سر مثلا نف دولتی بنیرینا و جبر کو ترکیه گلک جاران بحثا وی کید که بحثا دسا دنگی تکی من ماموسته که احسان نه دنگی من باشا که احسان دنگی من تیگلو نه دنگ نایم ماموسته براستی نظام پرسکریک چما چی بوجی جمع چینا به اساس تبی تلویزیون اجدیم تشتکی سواد چینا ماموستا دنگی تینا ها گلو ستودیو دا پرسکریک هه نظام براستی ماموستا احسان دنگی من تیوا ها آنها باشه تمام دولت ترکیه جی گلک جاران بحثا مترسین اسرائیل هون وی کی چوادن رخینن بتابتی لسر پیوان ما مستدسا دوباره کاری بکی دولت ترکیه گلک جاران بحثا اسرائیل که مثلا نف دولتیه یعنی اسرائیل چقدر مترسیه لسر پروسه آشتی یا جید پیش روجا سیاستا ترکیه ده هون وی کی چوادن رخینن یا گوتن هنه از اره روشلتا ناوین tek guhartin براستی سیاست همو آنها ناوندیا سیاست بونه
ناوند بونا رقابت آنها همو لروشلاتا ناوین براستی جبوی ویژ روشلاتا ناوین کته گوهارتن براستی دولت حستکن انا اتفاقی نوچه بکن يعني تركيا حستك اتفاقي نوچه بکه اسرائيل حستك اتفاقي نوچه بکه فرنسا كذا دولت دني حستكن ايران حستك لي براستي اسرائيل سدي سد اري جه تركيا عاجزه ام تقارن بيجن زيدتر عاجزه جه تركيا او تركيا لسر اخا سوريا انها همبري هفن ايروشوندا حستك اري بهزي كردان نزي خوبك ابي حستك تركي جبوي zaten تركي جبوي گوهارتنا روجلاتا ناوین یعنی یا سر آخا سوریه دریه کردا لیدان گو هم حست کن پرسکره که چاره سر بکن و پروسه که دست بکن جبوی پرسکره که یعنی سدی پینجی جبوی کسی یعنی دولت اسرائیل که حتی روجلاتا ناوین جبوی بو جبوی اسرائیل آنها پروسه که کردا و ترکا هیا براستی جبوی آشتی پیش داده چه جبوی چاره سربونه پیش داده چه بلکه جبوی اتفاقا کردا ترکا جی پیش داده چه دولت او دولتی که حست کن اتفاقی نو چه بکن براستی حز نکن او اتفاقی که برا چه بکه هر او دولتا که حز جی حز نکه هر بورا چه بکه وی حز نکه بلکه از سدی ام نکارم بیشن اسرائیل اهنده تسراویه نباشی لسر اوی هیا لسر به پروسه ها ام نکارم تشتکی مسابجد یعنی نمونک دسته مداتنه اری سیاست اسرائیل بری دا حیا روژا ایرو سیاست اوی ترکیه براستی پر زیده بو لهم بری کرداجی بری هنه تشتی زیده کرد نه ده حبانده براستی وی دمی هنه کی ده حبینه مافی کردا یعنی پیوی ده پاریز براستی اوجی پرسکریکه که وی هیا جسر پرسکریکا مثلا گازه وانا ترکیه گازه وانا ده پاریز کسایت فلسطینی ده پاریز اوجی گوتنه خو همبرتنا خو پیوی خو جبوی ترکیه سر کردا ده براستی یعنی پیام خو سر کردا ده لی ام نکارم بیشن سدی ست تاثیر کویه آها وکیری لسر و پروسه هیا ام نکارن لی بنگه هیدا براستی ام نزانه بلکه بنگه هیدا هنه کی تشتی خراب آنجی هنه تشتی باش هبن ام اوی نزانن بله باشا ما بحثا دەستپێکی داژی بحثا ئەفگاوا دیرۆکی یا هەفدیتنا بە بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕاکرد یا کۆمیسیۆنێ بنێرینەوە ji vir û şûnda em divê li benda çi pêngavekî bibin yan em ê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di proseya aştî û civaka demokratîk da dê çi bibînin ji vir û şûnda مامۆستا مەحەتان گاوا دیرۆکی مامۆستا ئەحسان بihîst piştî کەکێسان دەنگ niha deng tê kekêsan باشه نه tamam dibêjim em ji vir û şûnda yanî piştî ev hevdîtna bi rêz Ebdulla Öcalan ji vir û şûnda em dê çi bibînin yanî di rojeva Tirkiye da belkî İlham Ehmed yanî dibêjin 6 û heftê kanûnê dê konferansekî çêbibe alî Dem Partiye ve İlham Ehmed dê were henekî nerimbûn çêbibe ji vir û şûnda em çi tiştan dê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bibînin ya birastî em evê dibînin îro şûnda tu zanî anha têkilî müzakere anha li henekî ser rojava hatiye xitmî birastî yani herekî astengî hatiye çêkirin kene wê Tirkiye li ser rojava divê birêz û calan bira bangawazî bike sedege û tevê artêşa Sûriyeyê be tevê artêşa Şamê bibe birastî birêz û calan jî dibê وەک ئەوەی دەبێژێت دوێ ئەحمەد شەرە کێیە مەسەلا ڕێژیمە ئەحمەد شەرە چییە دەبێ کوردی خۆ چا تەسلیمی ئەحمەد شەرا بکن یا ئانژی دەبێ ئەحمەد شەرای سیستەمەکە چاوە ئەوێ ئاوا بکە وێ سیستەمەکە چاوە لە سووریا ئاوا بکە ئەی کوردی چا باوەربوونی بینن parastina Kurdayê çi be ev ez ji bo çi dibêjim ev me kesê ku çûne nav şandiyê kesê ku çûne îmralê bi wara henekî nîqaş kiriye yani ew gotinê wan me hevekî nîqaş kiriye ji bo wê bidêjim birêz û calan aynî xandina birêz û calan wa heye wekî din birêz û calan dibê erê em ez ew dikim Kurd ew mutabaqata
پیمانا ده آداری ام سر و دوی امجی قبول کن اوی جی قبول که اوی بریز مظلوم عبدی جی قبول که ریوبریا اوی جی قبول که روژاوا جی قبول که لی انتگراسیون تایبتمند yani ve çava çe brezu jalan jebi de beje ve entegrasyon ke çava çe be ebe entegrasyon çe be brez mazlum abdiz de ve em entegrasyon ke çava dixazin ev gotuna Amerika ji brasi emna hamu behavra geridayne anha heneki seknandın çebiye lenav müzakera İmraliye birasti brezu jalan de be eri de be bira çareser be ana hamu de ser ev sekinne peymana dehe adare yani mutabakata dehe adare ve çareser bebe. Eğer kuvra çareser bebe brasti brezu jalan jiboyviji ev şandiya ve daviye kuçu imrali goti az hastikim ev rabba akhabem. Yani brez mazlum abdi ve brez İlhan Ahmed rabba akhabem de jiboyçi heneki hastike fahm bike yani ev mutabakata براستی هشت آداره ده آداره ببرن ده آداره چاواین ناوروکا وی چیه اوی هست که بزلالو هیم بونه یکشی یا دویمین جی براستی برزو جالان دبی شامی رژیمه که چاوا چه بکه مثلا برزو جالان پاشا روژه ده بگوتو بو işi çiye yani Daesh ku çibe jiboy me anha heteşe Ahmet Jolani ji zihniyet awi ewe yani jiboy wi brezo jalan li ser ve perskreki li ser rojava pir disekene dibe eri em histkin entegrasyoneki çibe eğer ku entegrasyon be adalet be mafdari gelewere çekirin yani be Suriye'ke hevbeşi vere çekirin Kürt و کسایت دنی عرب درزی علوی کسایت دنی همو نافبر واندا به اوه که هفبشی سیستم که به هفبشی وره چکره برزو جالان اوی دی بیجه براستی اگر آنها پروسیا روژاوا و نافبر روژاوا شامه دا پیشته هره توزانی آنها گارانتور امریکا و فرانسا وانه که پیشته هره ایرو شوندا او پروسیا ایمرالیجی و بلز هنکی وره داویه یعنی و بلز پیش بکوه آنها هنکی خطاندن یعنی هنکی کماسی لسر پروسیا روژاوا و نابرا شامه دا پیش داناچه احمد شرا هندزانن یعنی احمد شرا و سوریه و هنکی جی ترکیه براستی انقره و شام هنکی و اوه اها انتگراسیونه و کنه سدگه چکی خدای نیانجی به کسایتی که هر ناو ارتشا اوه شامه ببه نه برزو جالان اوه قبول تکه یعنی او تشتی که دزانم که خاندن مکریه از اوه دزانم نه برزو جالان اوه قبول تکه نجی سدگه نجی ریوبرتیا روژاوا ریوبرتیا باکوژی باشوژی اوه قبول نکه یعنی کرد ایرو شوندا ایدی سر مافی خو یعنی سر مافی خو اری دوی ام براتی کی پیشتا دخن ام پیمانه که براتی ما آنها پروژه که براتی ما آنیا هولی دا لی گله مافی مجی وره ناس کرن هفبشونک وره سر ماف هفبشونک وره چکرن برزو جالان جوه دویجه از باورت کم نقاشون همو آنها لسر وی بردوام تکن ایرو شوندا برزو جالان حست که کب اوی راجی باخوه برز مازنو عبدی و ریوبرتیا روژا واجی باخوه براستی او را داجی چه او هبه لسر وی کنسسو سکه باش یعنی یک پیشی وکت کاره اوی چه بکه اری آنها دم پارتی وی اوی که کنفرانسه که ناونتوی ورا چه بکه براستی آنها سر و خبات کن حس کن برز ایلهام احمد جی بینن اگر که برز ایلهام احمد که وره برادا که تفل کنفرانسی به از باورد کم نرینا ترکیه یعنی نرینا انقره ایدی هاتیه گوهارتن یعنی نرینا ویا روژاوا هاتیه گوهارتن و هنه تشتا را بیجه اره یعنی لسر مثلا Suriye yani Suriye'de iktidara ki yekemina
یعنی یک هفبشی دخوازن و یک هوی دخوازن براستی که اگر ایلهان احمد گواره تبه و کنفرانسی و پیام یعنی مساج براستی بهیزی بده از باور کم که اگر دستور چه بجه بوی ایلهان احمد گواره برادا نرینا ترکیه نرینا انقریجی لروجاوا ام ایدی باور کن که وره گوهارتن باشا گلک سپاس برز احسان قاچار روزنامه وان لإزمير لقل مبوي ببورينا بلكي هنك برسكريكين تكنيكي بن يا جالي برسكريكي انترنتي بن جالك سباس بوكو وبو ميفاني مو درفتي خدامه جالك سباس سلافو رز وشانقاش هربجي بله تماشاوانین هجا ام بوی آوایجی هاتن داویا خلکی گدن جه برنامه خویا ریا کردستانه کردستان آمیا مزن کردستان آمیا رنگین هرتم آوابد به کردی باخبن و به کردی بجین هیا هفته کدن شاد بختور و آزاد بجین